Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Chamber pot kruwaba keke. Ya the man no otuaba. No more jandamo ya mama kwa mama ntutu mfutu nguni pe ni bia. Me say obi ye correct na oye credible ewo NDC man. Ene NDC nkrama no mmoa no ejimifo ahiafo mu yam kom no. Mo amode kom ne kasa no. Mama modern na monka no kra esi wo NDC mkwan ofa so oton Tema port. Ene NDC ni so de niema ekofie so ontumi mfa niema na nkofie na ne boaye denden a ene sisi ekofa de baye ene ma boaye den onya gbemifo bomode na kokoko busa John Dramani Mahama say John yesi wunti na niema yentumi nyi niema ewo port adentia waton Tema port no ntinya Ghana fo na manage onipa na o manage no ono an ne ope na ode bejo enti sa ode one fridge and na di freezer ba ko na eko Ghana ukoduru aboa ope no bebo. Ebu open no bebo kwasia wa mismanage o man agya no ho sei na me ka se mbatu mi de mo sase mbo se John Dramani Mahama ba en pacho wa moka bia amfa nya Ghana fo modwene ka na odija Ghana fo no na o ka se munni tweba na yebetete de akwakotu asa aka no munni ne mo senom tweba na o kwotitintene no ene yebetete ne de akosi kam ni akwakotu ya e ka na John Dramani Mahama ebo dija ye no ho meboa obi bia obeti enum asem no saa tani no onim nyansa enye ntafo nyina ne nim nyansa nanso tani Mahama obaaye no ni krom se yemfa adwen kura amfa nyuma nkoho na omunyaye kumase na omai be fi egu ho no wantimi amfa nyansa nche saa de nso amomo obenya akonya di ye no ni wura fi se ni dan a wosisi nyina ni krom oni dan we sa politicians no sanya na no baumia ne maami wu ya nka hu se nka okokoye ni krom kura edan sa na baumia sote ni krom da kura wanye omo ba adwen enye asai apro omo respect asantefo to the sense so wan transante a enti no ameka kire o ye nuanom ntafo wo mo Italy sahwi wo mo Holland takurade wo mo Germany Kumasi wo mo US Accra shade we nsomame ntafo no sa no mote so mutu kwan wo besua nyansa no mutumi sua nyansa wo mo di jimi ene ti akwantu ne French ni no a wo di no woni ne ye 15 support we tokuro mu ayi ni bia dwuma oye bia ne Ghana fo obu o mo fa so nyina Tema port no wo mo ne Mahama na chesika ne di wo mo ne Mahama because nanado trust obe terminate a company so obagie $21 billion asema broni ni ka kire nanado no nyasa say a trial or the other international arbitration court because agreement no the odie so $21 billion no wo ye beton me ye beton me obi o hwem bia Ghana ye because we don't have that money. $21 billion money ye ni bi the eventually on befa man ni nyina on befa because mo de ekọ na ebu asem ni wia this on befa Ghana and just said directly or indirectly Mahama ton Ghana aton ye nyina afra sani pan so obedi president biem ewo kroma or president edi ewo Ghana ni anya binum eso no so Mahama ha broni a okofa ne ba beton Tema port man no tax yes say broni ni tua no eye $832 million and this kana ye call IMF kwaji ye no pe ye $1 billion mo tara na ebinum twetwe nanado say ye tiska so e kom die enye ska no bi nie ska no ne etiso no enye ska no bi nie if under John Dramani Mahama ye timi di $832 million che broni one person ye tiska so ye tisika so ankasa ye tiska so ska we ene $1 billion ni nyina ye kwaji ye no at that time no na nyepe senke ma broni ni tia size ka no a yam fan chena tax waiver yam fan chena nke be ko IMF
even at that time no kra no na say offer dollar rate no 4.2 no 2016 no a so as at 31st December 2016 4.2 2 funds no a that's about 3 billion Ghana cedis 494,400,000 and you see called the chain as the chain data bro ni pate o free France aba na Ghana 40 here to cast of convert ya ko cedis mudi a say Ghana adwadifo se adwadifo ne mo amwo aboso kan ne ba bia mo kasa say eniama boy yentimi nyi yentimi mo nya we say mo ya mama ma atem na odi mu no aye say mo ya ade atum say mo yara yirefre mo nim very well say Tema port mahama aton mo nim very well antini pana odi yakwa hye I say yade sabe yade ayi yade ko hye bosomase dia wo hye nanumo ana mebo en sa pepe anti nipa na odi akwa hye bosomase aye sofa no ena adwadifo binum say ye pesa bosom no anti say ma asem na kan ayirefire no ayirefire no ya achi barasi e kai omo meme dia meti ai ade ba ko pe na metwetwa afiri dwa mahama ho so timi ya me so otu ametiam support we a oton ye no obeye na adwen say ogibiem because Mahama former president John Dramani Mahama otimi hye Ghana fo bo say ono John Dramani Mahama ono ne ton Tema port e ma na damfo broni 35 years na se Ghana fo to aba mana Tema port na akodi broni ho anema boa ye din no obeje ne back e dia Ghana fo a ayamandisi na me bon na say no se wo se sa abo no oba no ani sunso e Jema unsa mo ke hu ye fan se okay wo ke ma me ne mahama nka me ba bonten abeka o me na me ye mahama ka me ba bonten ma beka se ai me mahama se de okay meka na me ba na manya obeti ma bom ya na nti unsam no kika ne yewu na ai mood kika unsam yi pa o chairman of Bono region I am NDC I'll resign because I do Mahama odu akonya ne beto me back to one I am for no Mahama ko company ama Mahama yes. It's a challenge. And oya de che obatemenka. John Mahama nche Ghana fo nyina bo say. Me dey me say. Wan kasakura no tro on Facebook we be resign the year. Obi we kwa creative Facebook. I fake one. Yenim ne de na verify yenim. Mo beto verify. Yenim. Onko postu. Onko posti. Onko postu say me John Dramani Mahama. Me na me ton Tema port. Emma Vincent Barori. Abonye we de unsem we de me ne mahama nka me postu se me pa na me don Dramani Mahama na so we de easy eno asema ko me channel asema ko postu se me ba me gi Tema porto se Tema habo na maton ama madamfo no me ka se we keke na betimi aye yi dia me de se Mahama timi ye ntem kra wa so wa kan wa unia resign wa be NDC ni no aye campaign ama wo be susu a wanji obi anzo ntimi mbo ana obi bebo no wo bia no obetimi abo no nti abro nya wonsem a keke de anyway wo de wo